Manyavayura Boroko oyesimbera habwa MP w'abakazo muri ntungamo okwehananjeriza abantu kwejumbira mu kutera karuru n'ubwabire na rundo bushaji cyo mwishaza rya Ruhama hamwe na Rushenyi. Twashemererwa ahubwo narebo wito shango musirito abantu bahasi nitogatuma yangu turiyo kandi akijaga twasa akatujesheraho twareba umukazi murungi munonga kandi utwatamo bwesigwa twashara mutona ku mushaji ke 215 Vayora waye gavumenti yitu etwiro bukabe yatwe bintu byokozesa ko kabebe bezibanga kubishaka niba shaba matembezago akwatiza kuriya kabasha badine matembezo na Manyavayura ashabira abanyantungamo ngo harwaka ne 215 byo kwezo koko kubanza umwaka w'2026 bona bejumbiro mu kumutera karuru hamwe na President Museveni. Oni bashaba tubanja baryaha we 2015 taguma makagitu tujenda polling station wamara utera President Museveni otere kahima wamara utera kahima ekigambo kibeva yola na Manyavayura abantu bamwinemo amasuko ngo yaba yarabireho naija kubahwera mu kutungura iby'amagara enguto hamwe na n'ibindi binji. kandi n'abantu bona nimbagambira ngo bahagire president tutema mani rero Uganda yitegera imishaka no mpumwireje kuko no muziki okwenda kuzarwa mu Ruhama namukunda kana maji. Vayora nashaba abantu okumwijuka 2015 bamuhakaruru omugandi abaturo ku rugo mu ward ya Rushozi Kabuhe division no Rushema municipality barabwirwa ku rugo mu karuru kagahehe begambirwe nyumwa bazyo ubwo munyishengera habwa Shema municipality Dickson Colin Kateshumbwa abire na runda karuru umuru ward ya Rushozi akoze ise mutwaro nkagane na yonka yihaye byapa byo kusevinga miliyoni 14 ati to twantwende ekino twendaki tubentwende buhereza gwenu no gutereza naenda kubakora muka project yo kwanga kateshi mwenu uko kwanga kateshi ebeka project mweneze wao obana yakore ruji tumwange na yakora kubi na yakora je tumwange na yayombeke kanseri ya tumwange na yareta mizi tumwange na yareta muzi tumwange bene beka project hatumugende mugambire ngwezeje gere twazwa abatura okurugo muri mutojo omurechitojo wodi bahire Kateshumbwe kirabo cente na nembuzina na nendijo mishenga bari kumusimira ntungu ke yabashizeho ombyo bwejese Namusaba ngo atwereze project twagire Rushozi ebintu bishyira mu Rushozi amatungo harumurika gona ubugire kai Kateshumbwa agambira barushozi hamwe na Shitojongo buryomwe naija kutunge cyapa citaka ahabwa busha nibashakira byapa bari batanga printinga tubagaheze kateshangeho dene byoma Rushozi nabaronda project ya president twareta matungo twashikomo Rushozi ahabwa TV West ndi Elias Retugusa na Michael atwachire.